graphic se natra graphic se generous ta tak puni ko ma'am ado recording su lai ho baina no thabni online da question number 3 ge solve the following pairs of equation ko graphically haibado na no koina graphically hot kitaba adagini ko ado kitang seng ba word pra income da kano sem do okay sino mani okay yeah pair of linear equation koina no to rei che magi solve to ba adi value puthok puto s ki value y ki value puthok puto graph ne je ka graphically oina represent the kind of puthu haibin adi question number 1 se koi roman number 1 nan hape chu khol pa hogre to ado graph paper se dai hape khol pa hoge natraga na ya for ke do graph yan dai do subjects kani ko yingsi question number 3 roman number 1 ko question number 3 roman number 1 using the haro generous x minus 3y plus 6 going to 0 amana x minus 3y minus 12 going to 0 are ko sise ko na solution da ko sigi equation semdok si equation ni pyramid si equation orga so magi value puthong na ba khoi katang line na mong da ko ama rewrite tok thok si han bai si da ko s ki value puthong na ba hona se ko te x minus thrice y plus 6 equal to 0 haiba se implies that ko x equal to minus thrice y se equal to amulang ga kai wala ni ko plus on gani na ta aduga plus 6 na la di ko minus 6 on da sumaina adu ga di sida hore ko na x ki value puthok ko dam la ya ni tamaina y ki value se any number am puthoga ai ko sino ko ni equation 1 and thanama se ko and same samana na x minus thrice y minus 12 equal to 0 simasulo se ko hai de basi su implied ko x le de equal to amulang ga se minus ko minus 3y se equal to wala la di 3y ta ni na aduga plus minus 12 silan ga di plus 12 ta eko sine equation number 2 minus question number 1 ge question number 2 ga lady ba ni se sidagi khoi kano puthoksi magi graph jene na ba table ka from equation number 1 dagi table number 1 ani lo eko sida kona x and the y x ko y ki value sa yamdrabada graph jeng na bagi magi solve tawna na ba hona bada ko point ohum lo godo mai value ohum lo godo ba x y okay adu ahan bada khona yam tam na hotsi ko sigi equation 1 dagi haibani natra adu de sidai lage equation 1 gi x equal to 3y minus 6 haibani kai gumba sidaina y sina equal to 1 lawragadi kai fangani y1 oragadi x equal to 3 into 1 minus 6 haibadi 3 minus 6 adu y di minus 3 tabra taiko gan taiko adu di y ki value no 1 oiba matam de x ki value kya hore minus 3 ko chile and again kayumba sidai namu y se equal to 2 1 lawragadi x kya hore ni x equal to 3 into 2 minus 6 ko equal to 3 2 6 minus 6 equal to 0 chumbra kayumba no y se 2 lawradi x ki value kya phange 0 ko amada ngare amase mu lawsi y se equal to 3 lawragadi y equal to 3 lawre
y equal to 3 lauragadi x equal to ko 3 into 3 minus 6 ko equal to 9 minus 6 equal to 3 so ko yani adudi y na 3 lawu matamda x su 3 oraba okay sima koi equation 1 dagi sigi table lawe tabulation table ma sigi kano se value se hore koi graph je ko da use to din ka mathang da mu and from equation number 2 equation number 2 dagi na koi table number 2 se law se ka table number 2 se am se equation number 2 dagi equation number 2 di sida lere to equation number 2 se kaino x equal to 3y plus 12 simple simiko adu when y sina equal to ko sida y na 1 lawragadi plus 15 tanin ra foreign graph point am wangani wangdana masing si picture mo hona se y sida de minus ta law ho siko y sina minus ai minus 2 dagi hoge y na minus 2 है को y ना minus 2 और गति x की कहता है x है equal to कौन 3 into minus 2 साइन लाकर दो चुम्बरा plus 12 हाई बदी minus 6 plus 12 दीदी कहता है अब 6 का क्या टेबल x y x का y का हम लोग दी y ना क्या होए बता y ना minus 2 होए बता x ना क्या तावा 6 का ओके मथंग हम यंगसे y ना हना ना क्या लोअर से को minus 3 लोअर से का minus 3 तो मतलब x से equal to 3 into minus 3 का plus 12 दीदी क्या ताने minus 9 plus 12 है बदी 4 तावा अभी y ना minus 3 लोग बता x ना क्या तारे 4 हाँ 3 ताका तो चुम यानी का चल रहे थे मालिक थिंक लगे चलिए सॉरी से 3 हो गया तो बुका 3 अभी 3 हो रहा है y ना minus 3 अभी में तम दा x से 3 हो रहा है का ओके अरे दे मुक देन y से कोई -4 लो रे अरे दे x से क्या होया नहीं -4 का 3 का मल्टीप्लाई तो दी -12 तानी +12 अरे दे x तो 0 ताबरा x 0 ताई का अरे दे y ना -4 लो मतलब दे दी x तो 0 ताई ओके हाई डिविसिटी डाटा से सी यूज तो लगा कोई ग्राफ जेक्सी देखो ग्राफ जेक्सी ग्राफ पेपर्स ग्राफ पेपर का ग्राफ पेपर्स जेक पतम से ग्राफ पेपर्स जेक तेंगे दा सिदा लाइरिबा मागी का अदि कोई सेल मसा लाइसिंग से कोना यूनिट अमम लौबो याय सिगी खगा साउन उरिसिंग सिने यूनिट अमम लौरस याय नत्रगा सिगी तंखाई असोबो सिगी तंखाई सिने यूनिट लौरस याय अदुगा नागी ग्राफ की वैल्यू से याम का है चाउरगदी मचा मचा से यूनिट 1 यूनिट लौब जाए अदो हजे अखोगी टेबल सी यूनिट से ख्वाई चाउबदा कयानो सिलाई से 6 नि को माइनस न 4 अदुदि अखोई ग्राफ तो खितंग फजना दुम अनि द असो लौद सु तंखाई द लौरग जिंगसी एको कोने ग्राफ जको मतम दा अहान बदा लाइन नमा सिगी मागी लाइन सिगे सब मानना कोने लाइन हम सिंग देखो ये लाइन अब सिगी लाइन से वर्टिकल लाइन से ना मथक ना y है नी मथागी ना y एक्सिस y डैश का यानी अदुगा सेंटर पॉइंट से इधर कोई लोग सी सेंटर पॉइंट की सिगी लाइन से सीधा मुसिंगो तो सिंग से सीधा मु सिंगे खला सिना होरिजोनटल लाइन ने सिदना इना
ꯁꯣꯝꯗꯅ x ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ x axis ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯗꯐ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯐ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯥꯎꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯦ ꯇꯧꯋꯤꯗꯨꯅꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ x ꯑꯗꯨꯒ x ds y and the y ds ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯅ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯀꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯕꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯂꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯅ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯁꯤꯅ 2 ꯂꯧꯔꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 1 2 ꯁꯤꯅ 3 ꯀꯣ ꯑꯗꯨ 4 5 5 ꯂꯧꯔꯦ 6 7 7 ꯂꯧꯔꯦ ꯅꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ y ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯗ 1 2 3 4 5 6 7 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ and ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ 1 2 3 4 5 6 7 ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯧꯁꯤ 1 2 3 4 5 6 7 ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ ꯑꯃ x axis ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯂꯦꯐ ꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ -1 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ -2 -3 ꯀꯣ -4 -5 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ y ꯒꯤꯅ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ okay sir what's your name my name is Birchandra I'm from Manipur okay and then y ds y axis ko y axis from the hadi nana towards kanoda y axis ta chalagadi sida khoina minus lagani ko minus value -1 -2 sane laga si minus ngaktung ol sakani value hai ko si cartesian plane haina khangnai hairiba si cartesian plane se sida magi quadrant lay first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant ko first quadrant sida x ki value su y ki value su animak ko positive organic ego first quadrant the s ki value y ki value animak both of both value of kano se akogi s ki value aduga y ki value will be the positive value organic ego aduga x ds y hadi cartesian product kano sigi akoi gari quadrant second quadrant se sidana from x kina minus aduga y gina ko plus ano eko sigi third quadrant di x su minus y su minus ani minus y ni ko fourth quadrant na ko kari x na plus aduga y na minus 1 lagi do ani ko just sidai na noi da gyan tanana bata ko ni sikhatni ko ado hoji koi sidagi table number 1 sigi graph se lawrasi table number 1 y na 1 oiba aduga x na -3 hai adu y na 1 se leire ko y na 1 aduga x na -3 1 2 3 se tare ko adu y na kai do 1 da se leire ko adu ai se space su sound leire ne khara sound dum je sai nang 1 2 do si unit se ko gi se khoi chaw se 6 na tra x ki ko 1 2 3 4 5 6 se wadum lo bo yai like adudi agi 1 2 3 se nangi sigi graph sigi khara chawba kanu sida dum lawsi ko je pada kitang nungai roi dabam leire yam pigment bagi like okay adu dekho je yengasi same adum laigani ngasai khone explain tawrising se chap manana ko leire okay
चले ओके हजे कोई x ता y ना y ना 1 ओइबा मतम दा x ना -3 का y 1 से ले रे सॉरी से लोअर से का y 1 y 2 y 3 y 4 ऐसा लोअर से y ना 1 ओइबा मतम x ना -3 सम लाक्ति नि नत्रा इदा 1 ले रे 2 ले रे 3 -3 अदि सिगि मपा थबो सि पॉइंट से ताबला ताई को सिगी पॉइंट सिदा अखोना कोऑर्डिनेट पॉइंट नम सिदा फंग को कोऑर्डिनेट पॉइंट हारे खंगनै ताई को कोऑर्डिनेट पॉइंट हारे बसिगी कोऑर्डिनेट पॉइंट से को कोऑर्डिनेट पॉइंट से सिदा फंगिबे वैल्यू से करिनो x ना -3 ओइबा अदुगो y ना कया y ना 1 ओइबा सन इरे थंबिरमो मथंग जेंगो मथंग दे x ना 0 x 0 दि सिदा ले लेरनी चुम्ब्रा अदुगो y ना 2 1 2 ओके ताई को x ना 0 y ना 1 2 सिता 1 2 को इदि सी पॉइंट सिता अदि x एक्सिस दा माय पॉइंट फंगे सिना कया हाइबनो x ना 0 अदुगा y ना 2 को सिले अदि मथंग ददि x ना 3 को 1 2 3 अदुगा y सु 3 1 2 3 सिले को अदि y is there 1 2 3 सिबाव थो दि x की सिबाव थो दि सिदा तार चुम्ब्रा को x 3 y 3 सिदा तार नि सेंटर को सिना कया x 3 अदुगा y 3 साइन तरो खोना अहानबा लाइन से सि फंगनी को सिगी कोऑर्डिनेट पॉइंट अहुम सि जॉइन तौसिल कांदा खोना we can draw a line को स्ट्रेट लाइन नमा खोई ड्रॉ तौबो ngमनि जेंगसे साइन ओके सिगी ड्रॉ तौरिबा लाइन से कोई ए बी आइना थोलम से को सिगी हजे कोन ड्रॉ तौरिबा लाइन से ए बी आइना थोलम गे सिदना ए थोलगे सोमना बी थोलगे राइको ओके देन मथंग दा इक्वेशन नंबर 2 गी इक्वेशन नंबर 2 गी टेबल नंबर 2 गी कनो सम ड्रॉ तौसी ओके अदि जेंगसी अहानबदा x की 6 का 1 2 3 4 5 6 x की 6 से ले रे तो y ना -2 y -2 दा कुमक 1 2 से कुमक पाइदे फाइ तारबा फाइ तार तो ले से करम बनो x की 6 y की ना 2 y की -2 तारे को x ना हाना इगे दो बनी को इबा मतम दा x ना हाना you should write को the first value दो for x की दो अद इगे दो बनी ओके मथंग दा माइनस x ना 3 ओबे मतम दा y ना -3 को x से 3 ओरे 1 2 3 चुम्ब्रा x ना 3 ओबे मतम दा y सु -3 1 2 3 y -3 से ताई सिदना x ना 3 ओबे मतम दा y सु y ना -3 को सिमले ये सेंटर से अद अरोय बदल लेसिना x ना 0 ओबे मतम दा y ना -4 हाइबदि 1 2 3 4 से ताई सिदरा 4 से 1 2 3 4 से ताई को सिना x ना 0 ओबे मतम दा y ना -4 को राइन फंग अदो सिगी फंगिबा कोगी कोऑर्डिनेट पॉइंट अहुम से सि जॉइन तौसिन से को you can join it by using scale and the pencil okay then name it as A B C D okay adudi hairiba sigi khona puthoiba thagi table number 1 की ग्राफ सिगा टेबल नंबर 2 की ग्राफ सिगा अनि से इंटरसेक्ट तौद्रे ओवरलैपिंग से तौद्रे अदुदि मासे अखोना को करी हाइना हाइरानी मासे वैल्यू लेतरे हाइरानी को मतलब अखोना इरम याई
si makhasida kom si check pa khaktani the ibado ai se kadai de yuge ko sida sum irege gi sida ko silo thokhrage graph se yarani ko graph se kana gumba screenshot tawsinga sudum tawsimbiro yare adidi ele thoke angise number 1 from you know the points the values as well come the point of table 1 and 2 table 1 ga table 2 ga are drawn on a Cartesian are drawn on a Cartesian drawn a Cartesian plane Cartesian plane amada masagi table number 1 ga table number 2 gi value se akoina draw tawreba ko adu draw taw matamda getting kari fangba getting line AB haiba line amaga and CD haiba amaga line amaga fangeba ko haiba fangiba line ani se ko kanadai je kono for given equation dugini natra for given equation dugi kan equation number 1 and equation number 2 equation number 1 ga equation number 2 ga ani dugi je kono ko respectively ijela fajana कोई ऐसे कि नंबर ई बसे नंबर अहुम खतंग है इसने ई से थाबा है वो तो कोई नंबर चलो ना सी थाबा से वो ना अहुम खतंग फजन खंगा लोरे पैरेलल क्या मा अरे दी इंटरसेक्ट तो वो क्या मा अदुगा ओवरलैपिंग तो वो क्या मा है को respectively they are found as parallel हाई बल लाइन से करी न फंगे अखोन ड्रॉ तो बदा they are found as parallel line PRALL parallel lines parallel lines से न फंगे तो इतना दी hence तुम समझिलसी hence this equation से have no solution or anything this equation है दी given two equation दो these two equation these two equation these two equations have no solution यानी का समाने को ना होट पे जाए मथांग से मुझे इंसी दुनिया आगे की कनम था यूज़ तो यार बैकग्राउंड में सुनने के लिए background sound से कितन फरवरी सिको ये कनो हाप के wait microphone use तो रखे
green ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯀꯣ okay sound se khar sengamani to background noise oiba aduga arapadagi lakpa sound sing khare hena clear oiramani khali ko adudi koi mathang roman number 2 mu yengsi si jo rem 4 roman number 4 jingsi bu ko okay roman number 2 ga 3 ga se kitang live male hai 4 one jingsi ko 2 ga kano ga se noi mo hot se ko horen jum da dum holo khang da bu sum hango description da igi kano lobo yani phone number comment hanga si ai phone number roman number 4 y is going to x haiba ma ko amana kya 5x minus twice y equal to 9 haiba y is going to yang asidi solution muna yeng bada luba man bani ko lai badi sini hana lai duini kya lanchen mana kaino ma pau ko ngata ile adude ahan bada koi y minus x and e x minus y ro y minus x ko y equal to x sine equation number 1 some question number 2 masi and question number 2 5x minus twice y equal to 9 so the question number 2 same ge hai di anje dake then unaba 5x equal to 9 lejare minus twice y equal to wala di plus twice y chumbre ngo chumiko adudi implies that x t equal to 9 plus twice y divided by 5 sine equation number 2 orani ko adinga side minus table ani semasi ahan bada from equation number 1 dagi table number 1 semasi x की value y की value kaya lo si lowe ba 3 ahum lowe ka ahum kay lowe ahum do hawra si lowe sida ama equation number 1 sidi y equal to x hai banina ka y no 1 oiba matan de x 1 oirani natra x na 2 oiba matan de y 2 dum oirani natra adu de koi sem x na 1 oiba da y 1 x na 2 oiba da y 2 x na 3 oiba da y 3 eka sane am samna han bi si koi khangani matang from equation number 2 equation number 2 dagi table number 2 table 2 musyamas ereka table 2 se koi x y ka aduga sijengo simate kitang khak na lui haina nang na khanba yai adubo aine explain to wasam phajana sengna ta si kang line bu ko sida leire equal to 9 plus twice y by 5 sinentra sida kai gumba ina y gi value che any ama oisin ba matam da 5 na divide to boya ba number 3 ga to ko adudi sida laiba line se kya no से what number ni ntra ado 5 na divide to ya number ai se 15 gumba ntra 5 gumba 10 gumba ko 10 gumba dai 20 gumba ta na bo hon twin ai ko ado di aham bada ko na y sine 0 orega di yadre y ne 1 orega di adu su yadre 11 ta ne y ne 2 orega di 4 13 du su yadre y ne 3 orega di 6 plus 9 15 ta gani sumi ko okay minus 2 sujai tom hai badi y is equal to minus 2 orega di
y now minus 2 already x equal to 9 plus 2 into minus 2 divided by 5 already and is into already 9 minus 4 5 already 5 by 5 going to 1 chumbra chumeko already y na kya hoiba y na minus 2 hoiba matamda y na minus 2 hoiba matamda x ti kya phangba x lang okay y na minus 2 hoiba matamda x1 phange yare ko already again y is equal to 3 mu hensi y na 3 hoiba matamda di x equal to 9 plus 2 into 3 by 5 5 2 3 is 6 15 by 5 equal to क्या तारे 3 अदे y ना 3 मतलब x ना 3 चुम्बरे हो चुम्बिका मथंग दी y से 2 ओइबा यारोय 4 ओइबा यादरे का 3 6 कुम जंग y ना 6 और 12 का अदे दी y ना -3 ओरेगा दी -3 ओरेगा दी 6 खादोक तिने सुम यादरे कम अदे 4 ओरेगा दी 8 ने 17 5 ओरेगा दी 10 ने 19 6 ओरेगा दी 12 ने कम अदे 6 7 ओरेगा दी 14 14 दगी ओके कम अदे यंगसे y is equal to -7 ओइबा तंग सावे को y is -7 ओरेगा दी x equal to 9 plus 2 into -7 को by 5 है बदी 9 minus 14 by 5 है बदी इसलिए क्या तारे खादों ना दी -5 by 5 है बदी -1 को है दी y ना माइनस क्या होइबा y ना -7 होइबा मतलब दा x ना -1 तारे value दी कोई सोने फंगे को सिगी फंगीबा value से सिंग ता कोई draw तो थो जिंग से को graph कनोदा अब देखो ग्राफ पेपर यूज और से ग्राफ पेपर से नरगा सिगी टेबल अनि से सिमु जेक्स एको ओके या या अंदुदि सिगी अहांग मसे कोई पुलप सिनर्स इन सिदा अमा मयाई दा ड्रॉ म तोरे का कोई द लाक्टिसे -7 बाय द y की -7 बा लाक्टिरे y से मखारम न खर कुमक तुरी नत्रा अदि कोइना मागी ओरिजिन से खर मथक ओइरम न लहो रस मखा द 7 चुना चुबर चुदब खंग दे येंग से का काय दे लौर सिगी ट्रिक से कोइ दम सि नगद ओबने का मतम खति मुद सेंटर दे लेने बे लेते का x x ds y y ds हान बगी टेबल 1 की x ना y एबदा 1 ना y द लेरे का x ना 2 एबदा y जो 2 द मु लेदनी का अदि x ना 3 एबदा y जो 3 से लेरे हान बे टेबल सी की दी कोइ सिदे इराय लाइन फंगे एको इराय लाइन फंगे एसे ड्रॉ तो थोसी है से कोई ए बी एन थोलस ए बी मथंग टेबल नंबर 2 दगी खोना ड्रॉ तौगा दोइसा x ना 1 ओइबा मतमदा y ना कया -2 1 2 तार येको ओके इफो मसिंग थालम द्रे हम तसना 1 गा को सिना 2 2 को सिना 3 3 को चिमु यंगो अदि मतंग दा x ना 1 2 3 ओइबा मत y सु 1 2 3 स्ता दो निको ओके अदि x ना मुक -1 ओइबा मतमदा y ना -7 हाइबने 1 2 3 4 5 6 7 अदि ग्राफ से कनम सोयद्रा कोई कदाय दिन सोय करे का ग्राफ तो हई न तारक करियो चुम्ब्रा तो अपन लोग बते करी सोय करे हान बगी से
x na 1 over -2 tare ani subase 3 ga tare hai gare ahum subasina ko 1 2 3 4 5 6 7 se tai adu sig 3 se ko siang to 3 do as x na 3 or the y na 3 hai bane adu de akhona y do -1 pu dhare ko adu na sori se ko yo si subase ko janga do ba 3 se 1 2 3 ko 1 2 3 se lai sig 3 se ta se le na 3 similarly amana 1 2 3 4 5 6 7 is damta jaba देखो सी पॉइंट ना क्या नो 1 ga -2 ga सी पॉइंट ना -1 ga -7 ga को अदि हाय रिबसिगी पॉइंट अहुम से जॉइन तो सिनरगा होय कना मजेक्स लंचे बिनंग लेगम बुथो पाओ लेगम बुथो पाओ okay thank you draw the thos okay sina a b ko c d n nagdi a b c a b have a graph siga line siga c d have line siga intersect tawra tawre kara tawe 3 da s ki 3 y ki 3 over coordinate points intersect tawre adu mai value se si phanga do yani ka अदुदे कोई कमाइन इगदा क्या था पतंग जंगम से हान बगी पैरेलल ओइबे इदि सिस्टम सिनबा यारे इबे मतमदा को अद हनकिना इंटरसेक्ट तोबनिना स्टे इंटरसेक्ट तोबा जे कोने यूनिक सॉल्यूशन लैबा हैना खंगना गनी यूनिक वैल्यू लैबा को यूनिक वैल्यू लैबा से सिगी इबे मतमदना कोई या हांगो लेरमदरे न ओरो okay so let's eat this okay points of table number 1 and the 2 masai to ga dum manana table number 1 ga 2 ga gi tung sindara ke maya wai ta hangi ko the points of table 1 and the table 2 table 1 and the table 2 do adugi points sing do akoina are plotted tawreba ko plot to by the draw to buduni plotted on a Cartesian plane amada Cartesian plane amada kana plot tawreba draw tawre adu draw tawra matungda we get two straight line ko straight line ani phange we get two straight line we get through two straight lines ko straight lines ani phange straight line gi maming de amana a b haina khune thole na tra amana and the c d haina thole hai basigi straight line ani se kadore intersect taweba kadaida are intersect ko kakna baduni are intersect kadaida at a point amada kaknai karamba point no kaknai do 3 haiba coordinate point amda mase kakna re ko adu oragadi hence the solution magi solution do the solution je is ko x kina equal to 3 and the y is equal to 3 देखो सुमाइना खोइना मसागी यंगसे सिदा कंगना की बसे a b हाइबो लाइन सिगा c d हाइबो लाइन सिगा तो s की वैल्यू 3 ओबा y की वैल्यू 3 ओबा पॉइंट द कंगना करेबा तो सि कंगना रिबा मफम से असिसे खोगी कनो सिगी सॉल्यूशन ओइदिनेबा क्वेश्चन इक्वेशन अनि सिगी
equation and solution means sida oidiba s value 3 ni y value 3 ni haidiba sigi s value y value sa sine ba moin photo wai asagi na ahan bana sida parallel oigibri na kang na dabni na magi value se laitare hain haibane ba ko ahan basina value laitare haire ani subade na kang na rabani na s value 3 s की value 3 aduga y की value 3 sumaina khoina kano che sida koi roman number 4 se losile ko mathang amu yeng se overlapping to ba makhan se kam roman number kya no 6 nang khali to kya no lanje me nang lenga to pau ko kai subject pai no EBS natang pau ai sar angka ma ko phalam gi okay ये लोग ये man okay इससे पे थोड़ा के next Roman number yeah 10 Roman number 10 lo sa okay jangan situ Roman number 10 oh. Question number 3 na ja exercise na 4.1 Roman number na 10 oh. Roman number 10 de p se x by 2 chumbro plus y by 5 equal to 1 ko amana 5x plus 2y equal adde solution jenga se solution da mada ko na ko yo be khala jeng se y की value पुथोपगा s की value पुथोपगा कर मेन थदी नन y की value पुथोगा ना जेंगासी x by 2 plus y by 5 को equal to 1 है बना चा man equal to 1 this implies that 5 का 2 की LCM lower di 10 ta ni 2 no 10 divide over di 5 का into x star plus 5 na 10 divide over 2 fangani into y equal to 1 so that implies that 5x plus 2y is equal to 10 is equal to 1 mulan gadi 10 into 1 di 10 so they kind of 5 y s ki putho sare y ki putho sare to bu hore ko na thibe nungai badi sida s ki putho gadi 5 divide tawduri y ki putho gadi 2 divide tawduri 2 na divide over 3 ga 5 na divide over 3 ga sa 2 na khari hengani no mai ya ko aduna ko na 5x ya asum thanga 2y equal to 10 minus 5x ya bra ya ko implies that the y is equal to 10 5x divided by 2 so the equation number 1 and equation number 2 mo samjhi sidagi Same manner man 5x plus 2y equal to 10 this is high with the asai se kasa manana y is equal to 10 minus 5x divided by 2 equation number 2
question is a manner of manner. The question is a manner when a kanga is a kaino. I when a put for a kadu, Jekadu grab Anisha, Masanadum, overlapping Toramani. Jinxigo, draw the Jinxi, quite tabulation Losia Hambada from 1. From 1 the table number 1. Table number 1. Equation 1 the table number 1 same sigo x. Addi yama. So later me say y equal to 10 minus 5x by 2. So that the x na 0 iba matamda 0 5 is 0 tagani 10 by 2 tabra 10 by 2 tadi y value kya tani I badi x na equal to 0 iragadi y is equal to 10 by 2 have the 5 so x na kaya 0 iba y na kaya 5 tabra then x na mo 2 iradi x na mo 2 irasi 2 iragadi x na 2 iragadi 5 2 0 10 10 minus 10 is 0 x na 2 y na mo 0 adi mathang dadi x 3 already divide to yaro 4 x 4 already x na 4 oiba matamda x na 4 oiba matamda natagan x na minus 2 oiba su yagani x na 4 oiba matamda kya tare x 4 already 10 minus 20 minus 10 by 2 di minus 5 sumbra right minus 5 x na 4 hoega na minus 5 same sign tawraga from 2 to from equation 2 dagi ekona table 2 same khalasi sisu sa manana x by x ki value aduga y ki value se sigi same sa manana koina lawba yarani hai adu already the g ka graph to the override overlapping tawran sumika adi line amada graph ani makto loine jexilani adaina punna jexilagadi koina igada wisa overlapping tawba sida g maroge iraila ani table number 1 ki ku matamda table number 2 su mathakta adum tasilani ida koina thadi do ngasai atai da koina thabadu ga sa manani the points pointing the of kanagi points no table number 1 and the table 2 table 1 and the 2 gi pointing the kado are drawn are plotted has jai are drawn has jai tum haro are drawn on a Cartesian plan on a Cartesian plan Cartesian plane amada draw tawre and we get a straight line AB okay line nam khatang phangani koi chumbra we get a straight line we get a single hybrid in the physical the straight line do ani phangaro am khatang oi we get a single straight line maming na khone a b ai na thole single straight line am phang adeta di hence idorani solution se is coincident over id many solution like the solution has many infinitely many solution ga have yai amna fajana has many solution as yai natraga has the infinitely solution ga share infinitely many solution ala kada yarani okay the
sinjinba nungainaba akat sana thangge yengo horen sigi graph to di dai charakpam jenge sana tarani sina x ni sina x axis ni sina y ni sina y axis eka adu se x na 0 oiba matamda y na 1 2 3 4 5 sare tare khalo ko adu y na mu 0 oiba matamda x na 1 2 sare mu tare khalo ko adai x na 4 mu oira kanda y na -5 amna kumda gaga sare mu tare khalo ko aduga sigi keno se lairiba point ahum do khona join tawsin do matamda sumana ni bata dis ko same zamanana se khona a b haina thole khalo ko mathangi j ka doiba table number 2 gi je ko soina sum tarane aduna line amagi mathakta ama draw tawsin ba seven overlapping tabu kawe ko overlapping tawragadi magi solution se infinitely many solution have point khuding mak solution oidine khoi count to bangam gudra ngamoi infinite solution laidine ko aduna aini noi ding asi tai se parallel oiba ma intersecting toba ma aduga ko di overlapping toba adu kamaini igedage haibidasu sige video sida loin yawre ko kaigumma tam noina ade kawgi ba khokki ba yawro su sida dum hanjilaga jengo donga sigide soida losin yare ko